Kasalili mango. Ibilmen luka yang cukupuran koros nan program en rongen Kohkohp megdail tabiatar. Hanso kisamalar nan programen rantriuk jai kusuya ospamen mesansal nan bukan kautia laut wono. O ikamaleleme ospukat angin tame utan bang parato o lelkitai tuan mawin laut leg sumau kan mela mawiwiawanan sambaran bukat rawia angin tame kokoto motail pergi kamelele me ospodopodo niaban paketertong samba yei kasansalenan dai Christ ong kitail armasakan ribang karsayang tuwete melemelio me rong wiwiawi pakair wiwiawir tumaniangkan mekitail kakainer rawo demen kitail kelang Paitan Kohkohp kan Kohkohp mepit Israel. Imen yang sansalong kitail me Israel ewia kileleu ong kitail melel mumutso and Christ kan. Dan Isaiah iralaut walu iradik Isaac walu kasalayong kitail yet ngay o sarikan me kauno katkiyong nye ye kit kilal kay o sansal melel kay ong men Israel sangren kauno wasalapalapye magin kat nan mole nana sayon ari Israel wiya kilal ong kitail aramas kilalagan me pit imun ranakan ran pukat wen Israel waitoto uwangataro iray kaleplar Rebel Captain Kapitusan Israel aramasakan nan Wayne Jordan, Wayne Turkey, Bill Kalipasanger, Bill Tontotok te Israel makin mga Israel kan meminan Wayo, Wayne Egypt betalong nan Israel embassy rantayo pilisikata. Song pukat sa ruya umal, ruya kilalagay mo ang kitail aramasen kilang rongo kitail wewe ki me atail anso me inenen karen ari magdail men wewegi kilalan ni mun ranakan me pit ketto na talkaw Jesus Christ akdalan ne kilang nan nuskan o tek ma tama wiwiawi nan way and Israel ari imang kitailan kilang Kohkohp kay me pit kalbali pasangan Israel o me kot ketin wiya me eurana bang kopriral pene wera bang puren pene wiala Weyeu. Kayo mengkitail kilang nan bukan Deuteronomy, mamie sabol mamipuk sarawi ranwe to kumiyang niya pakalang nan bukan Deuteronomy iralaut silizak iradigdig silulal limaw emasani kauno amal kot pangkatin kupur kalangan ong kumail pangkatin pureng kopre yung kumail kopre kumail to sang nan wekan me katin kalit pay kumail laye o pureng kapay kumail da Menta mael kating kalipay kumail lang wasato ni irapen samba kauno amal kot pan purang katikin kumail pane o kaluway kumail kumail pan purang sapon kila sabon amal papakala pako bang kating wiyakin kumail la weyew melapalapas sang o payamaw sang wen amal papakala pako in quote ang Syrian Israel kan me euran apang kopre Israel panesang nan wekan koros nan samba me Israel parpaseng o paralangye Pilewra magdal bil anana watag na bukan Ezekiel iralaut Ezekiel iralaut Ezekiel rodriguez Ezekiel Eri inday yung Israel tamang ngay kauno wasalapalapya katin masani ibang kapro Israel to sang nan sabakan may kamarak Israel lang ye o kapro tong Israel way and Israel pil nan Ezekiel reza kwalu Ezekiel reza kwalu reza klimao Ezekiel reza kwalu reza klimao kasaya kauno wasalapalapya katin masani ipan kapreto men Israel kan sang nan wekan me ikamarak Israel lang ye
o way koros a pan esela me ime sarawi men Israel kan pan kosan lanan peng saprail sap me ikatikiyong ay latu Kohkohp heu pil Iran Kohkohp me pit Israel me kot pil katin Kohkohp hong Israel nan Ezekiel silisa kisu Isak limau lalri isak limau o kusaya Ezekiel silisa kisu isak limau lalri isak limau kauno apil purang masa niyong ye kowe na inaramas ale ew kisin labin tinap o intingi tipawe way and suda mur ke apil ale ekis labin tinap tororo intingi tipawe way and Israel ke apang kolpene kisin labin tinap ria kisopo irayan tuwela kisin labin tinap tagis tonam way pan pakirem ke en kawo yang Israel wet ke pan pataki yang Israel mengay kau na wasala palapi ipan ale kisin labin tinap mewewe ki Israel o kapatayang kisin labin tinap mewewe ki Suda erisang ni kisin labin tinap ria palewet ipan waya kila labin tinap tepali o ipan kolatanan nan payet kolata kisin labin tinap ria pali meke intingi pawe o kasalayang aramasakan ke ap intayong Israel mengay kau na wasala palapi ipan alamen Israel kan sangnan way kan merekoson lahi o kapukon Israel pene o kasapal Israel tong nan utak Israel te kopre Israel tong nan way mekot katinginaw kiyong Israel ye way and Israel magdagan ko siya around with the Holy Land mawiya lisli siya liping ranot ibang wayakin Israel la way tayo nan sabaray lopo nana kanin Israel raban anagin nanmarki temen me bang kaun Israel ta o resolar pan wiya way riyaw resolar pan kasamine kin Israel la tika na ini kasaut kan te kawe kin Israel la tip ipan toray Israel sang nan songen tip koros o sang Israel sapek ipan kamakali Israel ta o Israel pangwiyala ne aramas o ngay ipangwiyala arkot Amen nanmarki metuwete ila tu tebit pangwiyala nanmarki ekos kusaya Christ Israel koros pan kin eupene pan countrymen o rapan kin lalapot pekyong ay kuson netakan rapan kin kuson na sap me itiyong me kiyong ay latu Kohkohp wasa me arpa pakala pag kuson area Israel pan kin kuson wasa o neral serikan o katauto kay Israel kan koros kokolate Amen nanmarki metuwete ila tu tebit pan kin kakaon Israel kokolate Kohkohp ay nanenuya Kohkohp kasambaleo pagi kot katin Kohkohp niyan sa mabang koprebane way in Israel o way in Judah na katal ekismas o rawang purpene wiyala rosalabang wiya way riyaw ime nani Ezekiel silisa kisu isak limau song en kasalayong tay ansaw kis murin nanmar kis Salomon nakapin saledala te bola way en nanmar kis Salomon palapasanger o wiyata way riyaw Ye way and palipawe te merenda Northern Kingdom ye merenda way and Israel. A way and palipa te way merenda the Southern Kingdom ye way and Judah. Me sans a long time me ye namar kitebit me we are nanmarki and way and Judah mon kipene o way riyawat ap kong la Israel pun kot katin Kohkohp tuan euran aban kopropene way and Israel way and Judah paraban purpene wiyalate way rosalabang wiya way riyaw o Christ me bang wiya arail nanmarki o aban kokolate mesan solong tail nan patapat and nan puksaraw mesan solong tail me way and Judah the other way and Israel me wiya Northern Kingdom me ye capital Samaria nan par isibuguri sa kriyaw mon Christ daban tiar kosibuat nan bukan nan marki kriyaw iralaut esa kisu ibang kongokin komoy yan muya peyo nomo roprop watak ropukat nan
nan marki keryao o ira laut Isa kisu papen pakwamian pen katorbayo watek tuan when Assyria aral koto mawani yang when Israel the northern kingdom of Israel kalaweti ho kalapalang Israel nan when Assyria me ipinwet mereinda the lost 10 tribes of Israel. So lama wewe ki yosa me Israel kay nag-ekwet kolaya. Maka kataibang kan watak buksaraw maka kataibang watak inda Judah o Ephraim koso-kosoya the northern kingdom. Ephraim katail pantama-taman me uyanin Joseph na seri matik-tik me Jacob pulikiti pe paliman pe o kapag-kapiyan so me kapayata Manasa i Ephraim. Hari nan par isipukiriya sa kriyaw mon kato in Christ Assyria apkola mawon yang o kalawetier northern kingdom o kalipalang ral nan wen Assyria o sola mawawagi pinwet ral kolaya tak mawag katapil kakatakan pil koto kutizang kisen pinwet masoto mawawagi yaw sa rami misalianan samba ranwet kot maidang way en Assyria en kalaweti pergi sang niaral perkak sangkot o tak kau tekyang tiga-tigan ani malagan. Southern Kingdom, the way in Paliba may atangi Judah, may pasan count the capital ye Jerusalem. Moya in Judah ye Canak and Levi, Canak and Judah may ye Christ Kirtosang or Elep Canakin Benjamin ye Kanak sluwat mewiyada way and Judah. Ari episan salong ketail nan masaning ko tabantian nang marki karya ura laut resek limau ma way and Babylon. Rabi kotor kalaweti way and Judah nan par lemagit wali sa kuno umon kato and Christ. O niyan so may rai salia lang rail men Judah kan nan Babylon miya akay rail may rail kitiyang nan sabo ren mimio sinsile o esan salong tal nang bukan Ezra o Nehemiah may niyan so may nang marki Cyrus and Persia may Iran with Iran may tong railan kak pruto o pleo uyata kanimo hari Israel kan men Assyria soto men se wasa merokola ye men Judah esan sal Israel pruto o pleo uyata kanimo pan Ezra i Nehemiah Riye i Kohkohp me pit wein Israel o wein Judah magtay watak pa na me kot katin masa ni me euran ray bang purpuno wialatre pan government and gown Jesus Christ hari magtay pang kilang tama katay watak ning gawan me pit purpanen way in Israel sang nan way kan koros nan samba imang katalen way gi Kohkohp yo me pit tuga peak Kohkohp mebit tuga peak. Nan matura la tresak payo. Ira tuk silisak riau la silisak payo. Ako saya. Imen kumaile nale patake sang ni tuga me ataniki peak, the fig tree. Maran tuga pototkin tonten dibla o mutarakla o trekan kin tabiata os ninrakan kumalkin eseki merak karendor erbil tueta makumalpan kilang mebukat koros awi malban eseki me ansawi karendor me enekten tabita kumailen ese po mebukat koros pan wiyawi mon iral koros me memor anso wet arpan mela tami mengkataling trek mau anso koros tuga peak nan buksaraw magdabang watak yakin wewagi way and Israel hari Christ katin masani niyamal pangkelang tuga peak anso metekan pantapta perla akmal ese merak kerendor dalen esegi sainwet kasaliyong trail niyatay pangkelang way in Israel niyabang yang saineo abang kasaliyong trail sabulman kaunuran kerendor hari mangko tuga pikwet
tekan repta os nang kitup ki paisek walu. Kedalapten wata kereke nan katete mering makasaliyong trial tuan supplement code o Kohkohp mapit way and Israel to serin Israel kan ap melel Kohkohp pukat etoke raseri and 2000 pergi way and Northern Kingdom meselang Assyria soto mewokiyo sa mere mimiselian sampai round ap ikamilele mekot pambil kopre raila in Israel. Hari tame sansalong trial nan tuke pikwet te ikamilele tuan Kohkohp me Christ ke tunuya yang trial te kan dia trial pangkelang me agen perlar ak trial pangwo ke merak karen. Hari ten tuke pikwet mangko kasale yang trial me te perlar nan kitup ki paisa kwalu pa ye i pad me wen Israel wi ala we nan samba iral apiatan iral plaik nan we in Israel o esansalong samba me Israel wi ala we nan irajuk silisak payo may bimagdalang enta kumailan na sa me bukat koros pan wi mon iral koros me memor answer what arban mela toto me kamelele me Christ toto me masani Israel me memor anso me kauno katin muya Kohkohp toto me bil school ki book sarawigan rabil kamelele me Israel me memor anso me Israel panguyala weyo te anso me ten pigo banto ta osatao inda me Israel pamela lao kauno katin puroto na ye ime te melel mango magtabang lama Israel me ibutinan mayo nang kitu ki paisa kwalu anso ko trabami mini erain mo insompar isisek sama ramawi me mort erma ye ibinwet meyang minan me Israel wiala weyo nang sampate anso me tren tu ke pigo te peta perla akasale yang try me atay anso me inanen karen yang price pangkatin purato masang ni atay pangsong tek mau hansun me Israel tebin miala away o lelo to ranut Israel me ban ibutinan anso rabami minan sompar sisak riyaw silu abe pileo Kohkohp me berkasale yang trial Israel nan tabantianan Ezekiel pil silisa kisu irajuk lel irajuk Isaac payo Ezekiel silisa kisu lel Isaac payo kasale yung trial eri iya pematam manamanen nin limen kauno re o ngene ap kitayeti o pulikinieti nan wow na inanen trentina ramas iyeri kari yesalinan wawo wasame ikakkilang ye tin aramas toto ye me inenen matagang iyeri masani yong ye kowane naramas kalameleme me tin aramas bukat kakpureng maurta ngay erisapeng patowan maingkaon wasalapalapye komite me mangi ap masani wiya Kohkohp ang ti bukat indayang ti matagang bukat re en Rong masanin kauno indayang rail mangay kauno wasalapalapye masaniyong rail iban kiyong kumail engin mor po kumail en esinga kita o pureng maurta iban kiyong kumail selin mor o utuk o kitim kumail panekil iban kiyong kumail engin mor po kumail en kak pureng esinga kita o maurta kumail eripan esela mangay yay kauno ngay eriko patatuan masan me iyalayer eri nintoken loko-lokaya irong atang ngilen tri kan maman tapiatar ospene niyay masamasan o kiligilang selin mauro utuk pa para tapon tigo amor kilirael pil sansalada absoto engin maur ni paluwar ko eri kot eri masaniyong niya kowenin armas ko pata ong sinyango ko patao intayong mekauno wasalapalapye kujin kosone dier po en koto sang ni pali payo en samba o kiyong esingak ren paluar mela bukat
pa en komodi railta ngai eri ko pata tuan masan me ialer engin mor eri petalong nam paluar pukat eri Israel eri mor ta o kesinenda wen todo naramas me mi wasau rasong karis en son beyeu ko dari masan yang ye ko wenen aramas ken sm aramas en Israel kan rasong ti pukat rekin intamere matakang lar lel ti solar ar kubropor o aramas lektekla ke mesote ar mor eri kopata ong aramas en Israel kano indayong ral mangai kauno wasala balabie ipan kasarap pesang ar susukan o komori rail ta o kasapal lang rail nan wein Israel eri ni aso me ipan kasarap pesang susukan wasa ne aramasakan wononia o komori rail ta repan esela mangai makauno ipan kiyong rail engin silang i komori rail ta sapal o moitong rail engin kokosan nan utaka rail tenan sabrail wasa mautan sabrail makot ket kiyong rail i rail eri pan esela mangai yei kauno ino kitar me ipan uyamet o ipan kapayata ngai kauno me mamasan Mangko Kohkohp me pit ti bukat nan wawet ti matakang bukat todo aramas kintame ye i church te momotso ranwet after watak dan masanin court siya me Israel me Kohkohp wuyang Syrian Israel kan way and Israel imenen sansolong ktail me ti bukat kasikertar kilirail koyonger tendengan temen Mekan kolpen tikan koyang railer utuk koyang railer esngakin maur mesaik. Kohkohp pit way and Israel Syrian Israel kan o imenen bil sansalong tail. Metibukat rekasikertar ite merawi mabawan koten tukong Israel esngak and maur. Watuanay ko siya ninggaban tugabik Katarla tren nan kituaf kipaisak walu ti matakang pukat kasikertar o esngagin maur number 1 makatail saulangan katail men buewegi kilalakan makot kasaliyang tail mapitni mun ranakan akatail anana katailen ter so kauti o katail kilang tama wiwiyawunan way and Israel ran pukat Israel ikamelele me wayward mainen tigitik nan Middle East up aramas koros way koros ranane kisin labin sapwet o ikamelele me yei wayward me court pen katkiyong sapole me Syrian Israel gan me ban eleta maun kasulu and samba ikosyaning kapon me way koros uwang atar Israel kelepla ran bukat miyaw susiyo bang yawin an week and September yesa kola mepit ran men Palestine kan menarap kan mesong ren bilwiada aral way pelbelian way in Israel ital way ki Kohkohp mepit Israel apa ita pagi eminan sapolmen court masan ye kupren court me ran Israel ban purbane wiala way magdai wadak nan rekan nang katete merik ninggapan o Kohkohp paitar sang niatal wewegi me Israel purpener wialar way kaya kapakapki bagi kupuran court men paita bagi ma when United Nations ban maitong Israel men Palestine te menarapkan dan wiala way toror me ban pelian Israel labalaban di selbing laut bang wiawita o mawin laut kakate parta sang yemet Israel reward near men Palestine kan nan wikat ko siya yung real makumay bang kelep sesuatu panjang kedalan kakayo pena mod pena meeting o pungki pena kumalan wiala we abang karta song kabar laut remain ko ansawat main atail kapagap me Israel bil anane sang ketal koros me wiya sabol men kod syarikan pagi atalan sawa bil mut lar Pilansok is murinmet, kaya pampil, toto lato, song kanakela, Kohkohp mepit, Israel magtatapiatar. Mak, komu yamen mayang Rong, atak potet ranwet,
O kami men likur lang moren kaun Jesus Christ. O kasamuyong inanomi maur. En wiala am kaun o son komor. Akom itawen kapakap en lukwet. Kalanganen kami main kaun Jesus. Ikamelele o poson. Totok bakom kachin wiata. Nilobuo pariakit samalaro. Ikamelele me intamu makelegal. Bakom kakaretiem nin lobuo. Panye ta sanger nan tip. O ranwet ikotomomu. Dat bangkitip koros me wiyayang komuyer. Sang mas o lel ranwet. O iluke komuyong nanay maur. Komuyan ketlong wiyala ay kaun o ay son komor. Sang ranwet o kokolate. Solar ayong pen ngay. Ap mekoros mo itong komuyer. Kalanganin komuy po'y kamelele. Me ay tungol at. Yang intindinan sapol mo ipuken komor. Kalanganin kupuren korusyen. Pit momotso en Colonia Assembly of God. Pinluklukete koros. Melel irailkan metungolen ki. Ananen palingen. Malkak eker telepon nempe. Silu riau sero. Wano silu payawisu. O atungol email coloniaassembly@gmail.com. O at anson kautenkan na kompilmen yang patren kito kautek rasarawikan dimenseng klok eisek pilniya pengkan ni sauti klok su kautekin kapakapen ananakan o mepulipulikan pilikin uyarail anson kautek klok isu ni sautik ni alemkan. Kalanen kupromail korusyen.